Kahinyo Trap Border Disputed Redressal Forum hakan riutrik uyayong arhaja arpulai kalawan banekren ber Chief Electoral Officer ke Jilla Meghalaya uba Frederick Roy Kharkongor nakabentaban penrung kertengi ginong shong shnong kaput hakatup ginong tap vote ke Jilla Meghalaya. Hadin ke jingwan dikendu uba Chandami Sungo President Ulaong baga forum ke pensngawi ke sur ginong shong shnong kaput ki kwa bandan ha ke Jilla Meghalaya Henry Barosh kata ki penrung kerteng tap vote ha ki wei pat kishnong om ha kishnong ke ba kishong kisa Iyo iba bun ki pat si penar jungi menta iba shong basa ha gini ki cekak dan pering ke jungi ke jia ki kwa no ban yo election photo identity card sha pok Meghalaya te kecing kalong bumni hagi di kipor hagane election beladep ki babun ki pai nong song snong jong kini kisnong jongi ki badon hagini ki jaka kim de biang pha kecing smell thu mo hagajing ide bat kene kam election te ki babun hi ki penrung kerteng di lede sha kisnong ki ba ladon lupa sepo ga electoral roll jong ke Jilla Meghalaya subu kinong song ki ba song basa kum chete cepok muriap cepok menria cepok mendan meni cepok muriap kum ta terter ki penrung kerteng lede se kisnong ki ba ladon kapok iru jongga Jilla Meghalaya kum mangong bene kum sini cepok sai sama cepok kanduli cepok bartu mukro sak seniang mogaya kum ta terter te kejingle jikendu jungi yo CEO menta kalong ba ni kwa yegine gibriu yegine kisnong bakin wan no bakin rung no sepok irul jongga Jilla Meghalaya te kat kum ke jingtip ke bangingi yo no CEO menta ulah pensya yengi ba hapok ke kendon jongga election commission hi kamdon kata ai ban penrung kerteng ye kisnong nrai ban penrung kerteng tan yo briu te ke kamram jungi menta kalong ba ngingin alek de pensya ye gini ki pai nong song ki badon gini kisnong bokher kumba live he hundru peligis nong kumbangi sayo sneu support bakin penbiang no yaki kod kisla yaki dokumen sebaro hakisnong kitau gejong tihi hakisnong lejong but bakin apply no bakin enroll no hakisnong lejong ke tilo de jia ba kin sa reject pat naka election commission jong ke Jilla Meghalaya kata min sa yakren no min sa page pat ya kibadon kam rekat lang bat ka election commission te kejing pensai ke bengiyo no CEO kalong tang ketahi